سوزار دمت باش به جدود ساعتين ایواری دا پیشتی گو خو پیشاندان انگل دست بکرن جبورا کرنا دور پیجه جهادستین حکومت و گوهز ایریشی گل کرن دا انجام دا گلک بریندار چبون دو شهید جی چبون هم دخوازن روشانها لحلب بچو آوائیت بگو حیانها او دور پیج دوام دکه کرم کرم لوگ هدار دکن. بله واجی داخل کردن یعنی راستی دو یعنی پشتی چند ساعتان جدوام کرنا ایریشین لسر شیخ مسعود جشر و پفشونین کو حکومتا هزین حکومتا و گوهز لسر هر دو تاخن شیخ مسعود اشرفی و آنیه لهمبری و هزین اولکاری هنرین برسی و دانه دو حیا درنگی شوی دوام کر یعنی پشتی ویجی و حیا دوان کلیان دا بدنگیه کی هیا لگشتی یعنی نقطه یعنی گشتی شیخ مسعود اشرفی بدنگیه کی نها تجیان کرن لهمبری و هین ساترین آخه هین در دور شیخ مسعود اشرفی گرتینه ری چون او هاتن به تمامی نها گرتینه چون هاتن تونه چون او هر دو تا خانده یعنی هین روشکی و اویه یعنی هین حیان هاجی حیا و کلیجی ری گرتینه جالی حکومت و هین حاجز خا دانینا ساترین خاین کو دو آخر هاتنا چیکرن لسر بندین کنترل ین هفبش کو دانینا هین هیا راستیجی بریا چند کلیان یعنی جدو جبر ایریشین هزین بیه کرن گلک بریندار چوبون یعنی نها هجماری کوما بدست خستیه یعنی گهشتی شیست کس سیویل یعنی دناف دا یعنی هم گشتی جوانن هم دناف دا زاروک یعنی کسی بتمن بچوک جی هنه جبر ایریشین وان ین بگاز ایسوت ایریشین لسر گل و آنینه خو پیشاندانا گل و آنینه هجمار وان گهشت شیست کسی لکلکی وش شهید جی هنه هر وها یعنی روشوان ين تندروستي جوان باشن ين جوان جي خرابن راستي جي يعني نها ين خراب نها نخوشخانه جاليه بجيش كما تنا درمان كرن يعني نها حالي حاضر روشكي وصا لطاخي دوام ديكه ام جي في سي بداكاتن كولانان يعني مهن زرارين كو لطاخي رودايا ما مدى يعني جبر انجامين ريشين توباران اللي سر هر دو تاخان قالك زرارين مادي زيان مادي ين سيفيلان لسر مال وملك سيفيلان لسر عربين سيفيلان هاتيه كرن راستي قالك زرار نها لطاخي رودايا يعني كلك وي عم بيجي يعني بحسب بيري يعني دو دسعت شاشه ايفاري دا كو دس بيكريا راستي جي يعني حمو يعني بندين كنترول ينهف باش هاتن جرتن لكلك ويجي يعني مجلس حردو طاخن مجلس قشتي شيخ مسعود اشرفي بانجا جل كركو دا كفن قادان لدجي في بريار لدجي جرتن رين كتن ودر كتن الشيخ مسعود بيجرن راستيجي همان جلن في طاخي بكردي خا بعربي خا هر كسك بجوك خا يعني جن بجوان خا هر كسك داكت كولانا طيبت لدو لبيشيا بندن كنترولي تي بناسكرن بندا الجزيرة الويدر كومبونك تشكرن خو بيشاندنك برجرسي تشيبو يعني راستيجي بوي جوشي بوي مورالي الهمبر هزن حكومته واجو هز سكنين راستيجي يعني طيبت اسكان بحسي بكم يعني برخدانية كو جند ويدر طيبت كرنا راستيجي هم جنين جوان هم جنين يعني جشتي الشيخ مقصود لويدر برخدانية كي جدا دار مشاندن برخدانی که پرمزن یعنی الهمبر وان سکنی او جه الوسط خدا نشاندن يعني ایرو تشتكي دبي نممكن كو بيق قبول كرن راستيجي يعني طاخن الشيخ مسعود اشرفي او قصالا يعني بنافي خاي شاري جاي بطاخن شاري جالش فرجاري تي ناس كرن نممكن كو ايروجي يعني بهصاني بهلن هز الحكومه فاغو هستي كفن اف حرد طاخن جبرويجي هالوسط وان اف بكو دي برخدانية خو حياة ضوية دوام بكين يعني لهمبر هر إيريشكي وبرخاب بدن لهمبر هر زوردارية كي وبسك
كنن اف هالوسطا وامبو راستيجي يعني اف جلن كو دو در كتير وداري بوي مورالي در كتبو ليل راستي اف ايريشان هاتن راستي حياه درنجيه شوي راستي وان ايريشن حكومتا فاغوهيز هات اف ايريجي يعني زيدتر بو حياه درنجيه شوي ابيك هات حياه درنجيه شوي جي دوام كر لي امنها ديفان كليا دانا هين بدنجيه كي لسر الشيخ مسعود اشرفي هي يعني راستي روشكي وصا هي يعني امسكانم فيجي بيجن يعني وكاكو امجي بون يعني ماجي اف كيلي شو باندو ام بجربون كيلي بكيلي يعني امجي يعني بغازي صوتم بباندور بون هر کس کل وداره گلک جنجی دناف ده هبون کو باندور بون حیا ناهیرو جی زیادتری وانجی هند نخوشخانه د نخوشخانه دنه درمان کردن راستی روشکی وصا هیا یعنی راستی گلن و داره بکاتین و داره او سوز دانه کو و لپی هزا خا او لکاریه هندرین بن لپی مجلس خابن و لپی بریار خای برخدانی بن راستی لکلکی وجی یعنی نها جبونا پاراستنا و هرمنا هزن او لکاریه هندرین جی لوی داره لسر ارکو خایا لسر يعني بند الكنترول الفي داري يعني برسيف داينا وان دانا وحيانا هاجي للسر اركو خنا وكلاكي ويجي يعني قال فيا كده بيجي ام بهذا خا حياه دوير بله جالك سپاس جبونا تبلیبونا تو پر وکرنا بانا گهیان سوزار